Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Hadin Gajing Budin Kabajur, ki Pulit jangka West Jentia Hills District. Kilayo aban kem ya saungut kirunar barakbor, bat penyap dusmon ya udamehi paya papeng. Ubanya taksi kamay na jawai la rembay. Katkum kitulong kubor balay ulum letu, baki saungut belasyak kem, ki kentup ya uwe ubelatip kerteng, u I love you talang. Nengkong ki Pulit, kila isu bajur ya uwe ubreu, bat kumta kila kem ya u. Badaba kila tokit benya ulapla, bau de uwe na kibadan keti barakbor, bat penyap ya udamehi paya. Hadin ba ulapla ki Pulit, kila paayalam iu syakajaka, ba kila peniap bat berat ya kamediap, udamehi paya, barha kaji alam jung u ki Pulit, kila lap ya kamediap najan, pakatel market, mukoi mi mentedu, hapuk kawai kalau beniap, kabajengai kumbashi kilometer nasurok jawai bypass, Sumer Telasken Road. Ki Pulit kila subajuru bakini ki saungut, kiri kiju, ki bala peniap dusmuan yu full moon karsono, nagasnong Larnai West Jentia Hills District, unonya kali kamay na jawai Shillong, banyak ika Maruti Swift Desire, kabadan unambar, ML Not Saudi, iwe lai, ubala jaar ngai rengkat berkakali, haka katando tarik une ubenai. Yaka mediap u full moon, lalap haka juga sengi, haka porman mit, namen kre, hajan kasurok banlay cha Amrit Simen, East Jentia Hills District. Damehi paya papeng, udah unonya taksi kamay na jawai la rembay, kasnong try ju kadai na konsnong, herai usa hami mentedu hadin bula poy syongka, bat ula jar ngai, na duka shipo tarik nailar arajar arpoar.